Ikintu cya mbere nababwira abure imyaka 2 Black FM nta mugeni ntaraje n'inzosigara umugeni umugeni wese yumva icyiza cyane mu bajeni muriyo mu ba mama mu ba papa mu bana abantu umva impande zose igese mumaze kubyumva Ikiganiro ni good morning kuri 94.9 Radio Black FM ni dingi rugaba ari kumwe na Penyere kuva muri Geragakura ari kumwe na Bona Onka kuri the magic bakubwira ngo niho twakuriye niho twavukiye niho twakuriye aho ubuzima butubera kananira bahinga neza cyane barashushe cyane twarababaye twinjiye muri wamanye rero wagira inama cyangise ruhura umutima niko bimeze akumera yamaze kwitegura ameze neza ndabona ameze fresh iki ni Radio Black FM 94.9 isaha imwe n'iminota 58 z'agatondo ego cyane ego niteguye nivyo ariko imbere byose ngenda bibabwire abantu bari ku ma réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram bose ati uno sidusumutumire yatwigoreye kabisa ni Kirundo abibwire biti nico Ego me batubebye abambassadeur banose ko batwumviriza bakunzi ba Radio Black FM bakunzi bigane mu morning muri bande mwaje gukora iki murihe byose kutubari murakoze ego kizina ni Nyonga Pacifique yego mu ambassadeur akomeye mu ntara ya Kirundo yemera yemera sana nkaba ndo mu ntara ya Kirundo komine y'Ubusoni ego mu Rusarasi ego kukindi sinzi naje twumvise witwa Pacifique mu Busoni mu ntara ya Kirundo mu ambassadeur yemera akona ko kari cyane hose y'Ubusoni rega tende kugira ngo ego ibusoni hama rero Pacifique none wimviye gute kuza muri studio zacu studio nziza nk'iyi ya Black FM sinumva kumena nabivuga nabiteguye nkimara kumva yuko bishika umuntu akaza mu ambassadeur agashika nahise numva mengo nafati bizoshika nane ndahanda hagere ndagerageza nanimaze kwandika incuro zigera muri 5 saba ko noza n'ivyari bwakunde ujya munsi ya message ujya naranditse ndayibika ahantu tujuru naramananditse namananditse waturagira kopie uri kopie abaje ndakubwiye kungene uramana ukungene munsi wa mbere manuka Bujumbura mvuga ati ndamanuka Bujumbura sinasinziriye naraye mvuga ati sitenza kubona ndageze kuri volcano ndagufinze rero nuno munsi niko byagenze kandi nari naraye kuwinterera naraye nasinziriye naganda kubwire Bashiri saa 8:45 nari nikanguye nzigo haje wewe chanongera kandi ndayama umukuru twari tujyamanya cyangwa ati bro ntabwo haragira kandi ati bro reki habu ndacengera unikangura mu ma saa 10 n'iminota 3 naramubwira ati bro yagira ati nagaragira chanongera bambariye saa moya ndumva reka ndagenda atamatire kuragenda ni moto umaja mu make narayira sinziriye kubira Black FM none nibaze yuko nababwiye ngene abantu byanka yuko muvyuka cyangwa abantu bayifise haka mukanyura ngene mushira muri reveil rero kudakiza ka systeme kanje gushira muri reveil oya jewe ikintu nkimara kumva yuko ejo fisikintu numva shaka ndategerezwa kuzinda none warizi yuko ejo navuze ati sinjyama hakiri kare ngo hava guteba guca burya naryamye saa 6 naringiye kuryama umva nazandikangura inyuma y'amasaha 2 wiyumvira ati mbega nishikamira radio abantu nzobabona bariko baravuga abantu nateganza bariko baratumbaza nanje banyumviriza mbega mu radio bari hehe ntihagire ndani mu karadiyo cyane ngizongera hajya dodo imba tumusi ibiko biravuga yumva none kiradio atambara banze ambara musitambara timbanze ati javre Leta kwete Pacifique
magnifique udure kuri kutangiza information kurara wambaye ikirato nishapo washize kwa tajenza kubyuka gisoda gusa impamvu ntabigize nari baba nchanza hakiri sace ndakwibariza ikibazo kimwe ni ikibazo dukunda kugira abantu benshi uri mu ntara ya Kirundo iradiyo murayumviriza neza cyane ntabwo tuyumviriza kuri Facebook nuko nyine kubona iradiyo twebwe mu Kirundo zikunda gufata ni radiyo zitatu zo gisagara za yego ndiragakura RTNB n'isanganiro ngira n'isanganiro iyi duca twumviriza bukebuke ni y'ingozi yipfubye n'abapfakazi neza cyane kubera mu Kirundo radiyo hari radiyo iyo bitwa kuri Centre Amahoro iriho ariko nayo ni ntabwo ikora ntabwo kenshi nikunda kurenga Kirundo Bugabira komine Kirundo Bugabira ntahandi ntabigera kure neza cyane merci beaucoup ikibazo cyanje nashaka kucerekeza by'umwihariko ku bantu mukunda kumviriza radio ni kihe kintu cyagutumye kumva ko ukunda radio Black FM gusumba izindi radio murakoze cyane ikintu cyatumye nkunda Black FM cyambere hariho Basiri nawe je keshi ndakunda umuntu kwi radio keshi namunuza amaradio amam ayo maradio bariko baravuga amatangazo kandi ugasanga mu kiganiro cyo gutasha kugira ngo none n'ibiki nyimara kuma Black FM yego navuze Ankostini twamushigiri yandishije ndavuga Jari rero niho numva sushomora mara makinga okay ndavuga imana yuma nticara ku ntebe yicaye ko breve done nuko no cyane sushomora menga cyaho savo imteka abakunzi ba Black FM ngena ndavuga yuko ibimeze neza yicaye mu ntebe siko ndakunda n'indirimbo yiwe yitwa warakoze njyana yikunda umeze iyi ntebe vraiment turayiguhaye imisi se niwashikaniza uko mu bicara murakoze cyane neza cyane akandi kabazo kamwe ugerageje kuraba urumvirize radio Black FM by'ukuri hari kigutuma kuyumviriza wumva nko mu myaka 2 wumvirize radio Black FM uzoba umaze kuyumvisha abantu bangana cyangwa uzoba umaze kunguka iki ubyumva neza cyane neza cyane turinda kugira tuvuge gusa ariko turinda kugira dutange message kuko nubwo dutera inkuru nubwo turaga ariko hagira ikintu namwe muba mufise mwumvise basi ikintu cyambere nababwira après imyaka 2 Black FM nta mugeni nta radio n'imwe zosigaranye umugeni umugeni wese uyumva icyiza cyane mu bajene muriyo mu ba mama mu ba papa mu bana abantu umva impande zose nasanze mumeze nk'indirimbo za uno mu Burundi ari muri Kenya nuzeye Kidumu indirimbo ziwe zikundwa n'abantu bose namwe rero radio yanyu aho nci ubu nta vraiment ari uwara telefone yaravuga ati memoire mu gisagara cya Bujumbura ntabwo zazigifise ati nasuko twese nzakubereke ufite telefone nini yaje naho ramunda memoire ndayikoresha iki ubone kubera ibiganiro byanyu byose uko bipanze mpereye kuri good morning niye menga ciao ni muri the star system kubandanya n'ahandi vraiment nasanze hose harimo ikintu ukuramo icyambere nasanze muri good morning ahantu mutanga kuri kugira inama umuntu icyo ni ikintu cyambere nasanze kimeze neza kandi kapere kugira inama umuntu nasanze muri hari amajambo mubanza gushyiramo mbwira mubangitiranya agenda afasha umuntu nkajewe hari akantu kari kambaye mu minsi akabivanye n'akantu mwumvishe muri mwe cyane ndagiye karume ndano ku telefone nagumye ndakabitse ntacyo umwanya n'umwanya nzokarungika neza abantu babimenye inyishu tugutiriwe udakarungika kubera ujya mwanya twa turiko turavuga inyishu nayirose ikintu nobabwira rero ati inyuma y'imyaka 2 urumva ko bizoba bimeze gute nyuma y'imyaka 2 Premier Radio muzoba mwaraguze ikibazo nuko
bitariko birakunda bitarakunda ko ari bikunda mubwira bamutamariya hejuru mugakwira igihugu cyose ku buryo umuntu abumva vraiment ndetse kubabesha umurundi wese umupapa cyangwa umumama yohindura iradiyo agiye kumviriza amakuru ya saa sita na ya saa moya ahasigaye bari Black FM. Merci beaucoup cyane neza cyane je nka muzee wanje cha email iradiyo barakunda RTNB bakunda na Kiss FM RTNB baje ryari wa mwanya w'amakuru ariko Kiss FM mu gatondo numva ibara ariya ibigoma oli muzeke nje wanje ni umenya kakunda ingoma ariko agishira ku Kiss FM sigura ko natwe hamwe tuba tumvikana hose mutumviriza za Kiss FM mutumviriza za RTNB nta radio nimwe kuko tweshane nkani kumva zo mu Rwanda nkani nimwe mu Rwanda tucumviriza hamwe imana yo bikora kuno ino radio yageze ngaha bikaca bikunda amantena kagera mu ntara ndabara ejuguri amera muzo mufashe mumve ku radio mushaka kuronke kuronka nahanyene muri Black FM cyane gose iyo urumva uvuze ati mu bisanzwe ico duhanura nuko two kwagura amantene akaba menshi agashika hose kugira radio Black FM ishobore kumvirizwa umwanya muremure rero nacyo ndabaza none ikindi ubona yuko kogira effort kugira dushobore kuba satisfaiza mushobore kumva yuko mumerewe neza muguwe neza bitwo bakorera nk'abambassadeur shoba ari giki nk'abambassadeur je nkaje uganje ari n'ikintu narenze kumavuze ati ngo uzobuma nyuma y'imyaka 2 ngo uzobumaze ngo kubwira bangahe babazi mbareti ni bangahe uzomaze kubwira radio Black FM ngo imisi nimike yaci usaje ndazi hari abantu bamaze kugera mu ijana maze kubwira iyi radio Black FM cyane kuri Facebook nababwiye uwo bitwa Elias Bizimana Elias yabandikiye ujya ndanamwemera twabonye ni benshi bagiye batumikira ujya nije namugeti abantu mumviriza Black FM so sakuza FM